kubera ko yagombaga kugira ijambo ikipe ndetse n'imikino yabaye ni myinshi cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Twese twari twahanze amaso amakipe ndetse n'imikino yabaye ni myinshi cyane, ariko match capital iyi weekend yari match igomba guhuza ikipe ya Man City n'ikipe ya Arsenal, kubera ko yagombaga kugira ijambo rikomeye cyane kuri course y'igikombe cya championnat mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku munsi w'ejo rero saa 11 n'igice ikipe ya Arsenal yamanutse mu kibuga Etihad ijya gusura ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Man City umutoza panga bane 2-3-1 barimo muzamu Gianluigi Buffon, Donnarumma nako, hanyuma Abdul Kadir Kusanov na Marc Guehi bari mu team de defense, niko Reagan wagirize match itarabaho, kimbe umukinnyi mwiza cyane wambaye nimero 33 yakina inyuma. Ku ruhande rumwe Matheus Nunes yakinaga yambaye nimero 27 mu mugongo, nawe yari arimo arakina kuri kabiri. Hanyuma Bernardo Silva na Rodri bari hagati mu kibuga, imbere yabo hakinaga abakinnyi batatu barimo Antoine Semenyo, Ryan Cherki ndetse na Jeremy Doku, hanyuma Erling Braut Haaland ariwe rutahizamu. Hanyuma mu ikipe ya Arsenal David Raya yabanje mu izamu, Gabriel Magalhaes nawe yamusaliba mu team defense, Christian Mosquera ndetse na Piero Incapi, hanyuma Declan Rice, Martin Zubimendi na Martin Odegaard. Imbere hari batatu barimo Iberecheze, Kai Havertz ndetse na Noni Madueke. Match rwose abatoza bayinjamo ubona rwose iri cyangwa se irimo tension yo kuri rwo hejuru. Biza kurangira rero ikipe ya Man City yatsinze umukino, ariko yeje yambaye umukino cyarangiye amakipe y'amaganye igitego kimwe kuri kimwe. Ni match yarimo expectation nyinshi cyane kuri buri ruhande Rugaju, ariko byaje kurangira uri mu rugo ari wobonye faveur. Tujyanemo mu bitekerezo by'abatoza ndetse n'icyo mukino waruvuze. Icyambere buri wese agomba kubanza kumva ko ikipe ya Manchester City ibi yakoreye Arsenal ntabwo ari ya mbere ibikorewe, kuko amakipe atatu ubwo Arsenal yabagiye kane yagiye guhura na Man City iri ku mwanya wa kabiri. Ayo makipe ari aya mbere muri Premier League, bisaba ko Guardiola atsinda iyo match kugira ngo afate umwanya wa mbere cyangwa se agabanye ikinyuranyo yagiye abikora. Umuntu wenyine ushoboye gukora ikintu gisa n'icyo ni Sir Alex Ferguson mu myaka 26, nawe yabikoze inshuro enye gusa, ko ari ku mwanya wa kabiri agatsinda ikipe ya mbere ariko yitsinze muri phase retour. Simvuga muri phase gufata ikipe muri phase retour ifite umwanya wa mbere ukayitsinda wowe wa kabiri. Ibi bigaragaza iki rero? Bigaragaza yuko Manchester City winning rate ya Guardiola iri kuri hejuru ya 80% yo gutsinda mu kwezi kwa kane by'umwihariko. Biprova ko ikipe ya Man City izi gukina match zikomeye cyangwa izi gutsinda aho rukomeye, ari naryo banga ryakomeje kumusunika. Si gitangaza rero ko bapangura amanota ya Arsenal ku buryo natsinda Bayern azayamaramo akanayijya imbere mu buryo bw'ibitego naramuka atsinze 2-0. Ibi rero bigasa naho mu by'ukuri byongeye gushimangira ubushongwe n'ubukaka bw'ikipe ya Man City mu bice tugiye kugarakaho bike cyane. Reka duhere ku kintu cyitwa gutwara igikombe. Gutwara igikombe ni ijambo ubwaryo riteye ubwoba, kuba wa mbere biteye ubwoba. Biteye ubwoba kubera yuko iyo uyoboye nka kuri Arsenal yafashe ibyo barwera mu kwezi kwa 10 ikabi ya mbere, ubuhindutse umuhigo buri kipe zose zisigaye ugomba kuri mwiza cyane, kuko buri wese abashaka kuguhagarika. Ibyo rero Arsenal imaze igihe irwana nabyo, irwana kugumana umwanya wa mbere, ariko ijambo rigaragaza ko ufite ubushobozi bwo gutwara igikombe naho rukomeye cyane, when it mattered most. Aho rero no Guardiola azi gukora cyane, hagaragaye ko Arteta adashoboye gukora. Ikimenyetso nuko Arteta match nyeze heruka zose za championnat ikipe ya Arsenal yagiye igaragaza intege nke ku rwego rukabije cyane. Uko kwezi kwa kane ateyemo match 5 Arteta atakaze 3 anganya imwe atsinda indi. Niba turimo turavuga ngo ikipe irashaka igikombe, ikabishobora gutsindwa na AFC Bournemouth, ikabishobora gutsindwa na Man City batani igikombe, ikabishobora nanone nepo bijyanye n'igikombe ugakurwamo na Southampton watakaje Carabao, ukimara gutakaza Carabao none Southampton gukuramo none ugeze muri phase za nyuma igikombe wakagitwayemo. Ibi ni bishimangira ko ahari ingufu zakoreshejwe mu gihe kitari ngombwa, igihe cyari ngombwa zirashira cyangwa zirabura. So byatweretse ko Arsenal si ikibazo cya Man City gusa yitwara igikombe cya championnat, si na Man City gusa yitwara Carabao, ni n'ikibazo cyuko ntabwo yarivariza, kuko no ku makipe mato ya Southampton yagaragaje intege nke. So iki kiba ari ikibazo rero cy'ikipe muri rusange. Wewe wari positionye wishyira mu mwanya buri wese yakureba nk'ikipe ikomeye, ariko mu by'ukuri udafite ibirwanisho bihagije mu gihe byabikenewe ko ugomba kugaragaza imbaraga. So icyo ni icyambere, mentally they are not ready. Iki nicyo babisobanuye. Hari abantu bazakubwira ngo Man City bakinnyi beza ngo bakomeye ngo Pep asanzwe bikora, iyo ni ingingo imwe, ariko Southampton yagukuyemo muri inshuti yanjye bite? Ntabwo ufite ubushobozi burivariza n'ikipe nka Southampton. So ni ikibazo nyine kiri mental, ikibazo cy'abakinnyi, kuko iki gihe muri football bakita ni igihe cyo kurwana psychological battle, ni urugamba rwo gutekereza, ni urugamba rusaba ubwonko, kuko ingufu z'umubiri ziba zaragabanutse cyane, ariko urabishaka bingana iki, wa fightinga bingana iki. So icyo ni icyambere. Cya kabiri atakaye ku ruhande rwa Arsenal cyane baye igikomeye ku ruhande rwa Man City, no kuvuga ngo iyo umuntu yicaye akakubwira ngo njyewe ndabizi yuko ikintu kiri mu mpereze gushyira ibintu mu biganza byanjye no gutsinda Arsenal, and he does that, so akabikora nk'uko yabipanze, kumbwira ngo Arsenal yagize match nziza nk'uko abafana bayo bamwe babivugaga. Ibyo ngibyo ni bya bindi bakubwira byuko mu by'ukuri umuntu ujya gupfa abanza gusamba. Ntacyo bimaze, end result arapfa. Nta kintu bifashije ruhande rwa Arsenal kumbwira yuko mu by'ukuri ngo kayi ngatsindurira mutwe ngo twateye poto ngo byingo twabuza amahirwe ngo urebe football. Icyo kintu cyitwa amahirwe sinjye usubye ko nacyemera cyane, nayasanga witeguye.
niba ushobora gutsindwa the same goal isa niyo watsinzwe muri match za Carabao ni ikibazo cy'igitego cya kabiri niko rero n'undi yari amaze kwiprojecta muri box mugende muri footage Odegaard yabwiye Martinelli Donnarumma afashe umupira n'amaboko aramujugunya Ode ahamagara Martinelli kugira ubwenge mutwe wawe haruzura neza uri umusazi twagushyiremo kumarika uyu mukinnyi kuko ni umukinnyi uri danger banaze baro mu mugongo uri hehe uwo niko rero bahaye umupira isanyura hagati harimo igikorodoro atanga baro kwa Doku hanyuma niko rero muri box bya bindi asanzwe akora byo gusangamo harana kugira ngo babiri umwe akajya kuri poto mbere uri ku ya kabiri iyo baro Doku yayifasha yemera abakinnyi basanare babiri ahereza niko rero ite pass Haaland atsinda igitego cya kabiri ni baro yakozwe n'abakinnyi batatu gusa niko oreri Doku niko oreri Haaland igitego ukibaza nk'ikipe ifite iyo defense iri solide yarwanaga no kuvuga ngo ikintu icungiraho ni ukurinda ni gute baro iva mu kibuga cya Man City ikambukiranya umurongo w'abantu kabiri ikinjira kuri couloir ikinjira muri box ikarindwa harana akora finishing igitego purely umukinnyi n'umwe Arsenal atigeze akora kuri iyo baro ni ikimenyetso kikwereka yuko iyi ni ikipe icyo bakita iki muri football ubundi kugira ngo iri action ishoboke abantu bavuga ngo Arsenal ntiyarivarije bakoze iminota 20 Man City wera kwa 45 kugera 6 abona igitego iminota 20 y'icyo bita time yo guhaga imbere za muri Arsenal Arsenal ku buryo yafataga na baro muri minota 20 igahititakaza ako kanya yari iminota intense ya Man City icyo rero icyo bagufasha niki icyo gihe bahita badeclencha defense nuko icagagura ntabwo sinshobora kugwaga iminota 20 ari nabyo bakoze bajya muri Carabao gutwara igikombe rwa Arsenal iminota 20 bayitsindamo bibiri niba umuntu ashobora gufata iminota 20 ari gutegeka baro biteguye gupfa nyine so be ready to die urivariza reka ncemi statistique itukomereza aho ngaho ikipe ya Man City yagerageje amashoti 15 Arsenal igerageza 9 muri yo aganiza mu 5 ya Man City kuri 3 ya Arsenal kona ni 8 za Man City kandi Arsenal ngo ikeneye kubishaka kona ngo ni play yawe nyamara City yabarushije kona kuko yagize 8 Arsenal ibonesha uska Arsenal yagize kone 3 City tarabona kona nepo uraza kugaruka n'ubundi turaza kubigaruka mu isaha ya kabiri kwizigeraza kubwo ibyanyekanye misozi uraza gushyira mu busesenguzi bwo mu kibuga cyane ngende kuri bato irimeto cyane umutoza witwa Mikel Arteta yari yagerageje kurwana ibishoboka mu buryo bwo kuganiriza abakinnyi yanagerageje no gukoresha uburyo bwo kuba fata umuriro yacanye umuriro kuri match Sporting arababwira ngo arashaka yuko ngo Arsenal imeze nk'ikibatsi yafashe inkwi rwose ibintu bisanzwe bya Kinyarwanda abajyana hana cyane ibyanya byo kabisa kuri match Sporting ategura match za Man City asohora abakinnyi arababwira wundi ugomba kuba muri nk'iki kibatsi urukwino rundi babyegeranyije nibwo bibyara ikibatsi ubwo namwe muzaye mu connecting amwe nk'ikibatsi icyo Pepa guha ni kimwe iteka ryose yakiniza match zikomeye yiha ukuri ko gushyira amakipe muri position yo guhindagura ibyemezo byayo we akaguma muri position ye iyi kipe yatsinze Arsenal ni no yatsinze kuri finale ya Carabao ariko kubera ubwo bwa Arteta niwe wajya hindagura ama system n'ibindi bikwereka iki iteka ryose amakipe yose ajya gukina na Guardiola impamvu ari general njya mwita general Pep Guardiola nukuvuga ngo kuri champ de bataille we yempoza kuko ataka none Arsenal kubanza ababirabura babiri gufata Madueke ndetse na Eze ku ruhande burya igitekerezo cyari cyari gufunga kuba za Man City gufata Mosquera ndetse na Hinka bakabashyira ku ruhande abo bose ba center back no gufunga impande za Man City wowe turi gukina no gufunga impande ni mu gihe ubonye umupira urawukoresha iki iyo yawubonaga Hinkapi Mosquera offensively si beza usatira si beza hanyuma Rutahizamu Kai wamuhengetse ari gukina nka false 9 hanyuma wagize abakinnyi bamwe abantu bafite izo nshingano ebyiri kudefana no kwataka Eze na Madueke umwe agomba kuba asa n'uguma muri mediane kugira ngo kapiteni Odegaard projecte ajye gufidinga Kai Havertz wenda n'umukinnyi kuri kabiri cyangwa kuri gatatu mwazamutse mu by'ukuri hari ikintu cyo kuba very conservative cyangwa kutira ko yagije mu gusatira mu rwego rwo kugira ngo bequilibre defense na attaque batinya ko Man City mu gihe batakaza umupira yahita bataka cyane ikabatsinda ubwo bwoba rero nibwo nashakaga kuvugaho gatoya ubwo bwoba butuma iteka bakwireserva iyo ukina na Man City ukumva ko ufite double chance ukumva ko kunganya bihagije Sarete tubugize gusa Arteta arabugize kuko match ebyiri 0 kanganyije na Man City kuri iki kibuga ariko usibye Arsene Wenger yarukaga gutsinda 2015 ibitego bibiri byatsinzwe na Cazorla ndetse na Giroud niwe watsindiye ku kibuga cya Man City 2015 Pep akiza niwe wenyine washoboye gutsindira Man City ku bwa Pep ku kibuga cyayo cya Man City Etihad abandi igikombe bashoboye gukora nukunganya bivuga ngo iki si indwara y'ubwoba ije muri Arteta gusa ni indwara nawe nayi yabanye nayo n'abandi bose batosha Arsenal nyuma wenga babanye nayo bisobanura iki ibi niba batarageraho kubirenga ngo bumve ko bajya Etihad gutsindira nkuko Man City giza Emirates kahatsindira birasobanura ko bari munsi ya Man City in other words niba udafite ubushobozi bwo kuntsinda wikumva yuko barantwara igikombe kuko uzaprofita ngo abandi ngo bazakunsindira ntabwo wari wagera kuri level yo kurivariza niba utanyitsindira ibi bintu kugira ngo Klopp abishobore umwaka twamye igikombe yarushije Man City amanota 10 yarayitsinze be ready to beat me niba ukeneye kuntwara igikombe kuko na Pep igihe yatwaraga Klopp ibikombe yabwiye amutsinze ndabyibuka na match amutsinze 1-1 cyajya murushije inota rimwe igitego cya kabiri cya Man City icyo gihe cyatsinzwe na Leroy Sané ishoti rikomeye cyane icyo gihe Liverpool itara n'umupira Stones zakuriramo mu murongo cyari bigiye kwa 2-2 nabwo byatangiye bamurusha amanota 9 araza agenda panguru ati na match 14 za nyuma nawe isomo twakuramo ni irihe icyo ndakubaza ni kimwe ubita Arteta
nimugoroba interview yari ngufi ariko yari yasobanuraga ko atarari ku gikombe yagize ati the Premier League bari bamubajije ati uracyategereza kuri iki gikombe aravuga ngo they have a game in hand we are 3 points ahead 5 games to play game on nuvuga ngo ntabwo turarekura ntabwo bakarekuye ntabwo turarekura byongereho witwa Declan amaze match ikimara kurangira batatu babakinnyi ba Arsenal bamufesinze kwa kuri nyine match irangira abantu uri hafi ugasuhuzanya nabo yari captain Ode yari Kai ndetse na Jokres yabwiye ngo it's not done niryo jambo ryonyine yababwira uwamugeragaho wese ni nk'ubutumwa yahise ategura Declan ako kanya uwamugeragaho wese urumva ko ari n'aba graduate yabwiye ati it's not done ntabwo birarangira ku rundi ruhande Pep Guardiola yavuga ngo the table speaks for itself they have been the best congratulations to the guys but don't lose the focus wango yavugaga ku bakinnyi be uburyo bitwaye muri uwo mukino avuga ati bakinnye neza cyane urumva bakomereza ariko ntimutakaze intego ubwo uravuga isomo nawe urahamanya na Arteta ko igikombe atarakirekura hanyuma turebe na games basigaranye harimo utumatch turi tricky wapfa kugira amakipe nk'ibane rero no gukubitwa ntacyo kubaza ko Man City ifite Crystal Palace ikagira Burnley ejo bundi kuwa gatatu irahera kuri Burnley Crystal Palace bazashakira undi munsi wo ni kirarane bakagira Everton bayisanze mu rugo away bakagira Brentford mu rugo bakagira Bournemouth ya Iraora ingi waje bakagira Aston Villa iri unpredictable bari mu rugo mba nkubwire Guardiola hari ikintu kimwe agenderaho nka principe kandi icyo kintu twari kiganiriye hano imyaka ibaye myinshi pe Guardiola arakubwira ngo as long as it is in my hands biri mu biganza byanjye I can control it nabigenzura nabiha umurongo ibintu bisize mu biganza byanjye nkaba nzi ko nintsindi imikino nsigaje igisubizo ari uko nzatwara igikombe mu gihe nzarusha Arsenal ibitego nayo mu gihe yatsindiye yayo urugamba ruba rugiye kuzana no gutsinda ibitego byinshi agiye kuzajya zinyagira ntabwo agiye kuzajya zitsinda azajya zinyagira kuko harimo na bato noneho y'ibitego kuri iyo bato y'ibitego banishwa kurya ibitego bitandatu kugira ngo utinyemo iyo bato y'ibitego turajya muri uku kwezi kwa kane Man City iteyemo match enye ziri ku rushendo ushyizemo na Carabao imbere y'ukwezi kwa kane gato urabyuka ko yahuye na Chelsea ikayenyagira itinjijwe muribuka ko yahuye na Liverpool ikayitera binitinjijwe muribuka ko itsinze Arsenal 2-0 ikongera Arsenal 2-1 match enye ikinnye n'ama equipe yo muri Big 4 nushaka kwitayo muri top 4 kwabaze top 4 iyo Chelsea Arsenal na za Liverpool ziba zirimo izinjije ibitego 11 yinjijwe kimwe Arsenal ifite Newcastle ejo bundi kwa gatandatu tariki 25 Arsenal ikagira Fulham Arsenal ikagira West Ham Arsenal ikagira Burnley Arsenal ikagira Crystal Palace nizo match eshanu ingano y'imikino nabo wenda ashaka kwikamati ya nyuma karwana nakayitsinda ariko you lost it when udashaka kunganya cyangwa se Man City you lost it when udashaka gutsinda Bournemouth uri mu rugo ugitakaza iyo haye Man City motivation kandi ikindi afite match ebyiri za Atletico Madrid match ebyiri zikomeye match ebyiri ziri physical match ebyiri zimusaba ingufu zimusaba isukari udatekereza ko izari match azapfa gukina mu migizi ngo najya muri weekend ngo apfe kuzikina ngo naziregezaho gutegura izo muri weekend ntabwo bishoboka ngo naregeze izo muri weekend ufite izo Champions League match zabanziriza ya Atletico Madrid izaba ari match komeye kubera ko azaba ari gutekereza gutegura Atletico neza nyuma ya Atletico match zakurikiraho izamugora izamusaba ingufu kuko azaba akoresha izindi nyinshi ibi rero Guardiola n'indi Atletico retu cyane rwose ibi Guardiola abifite mu biganza byo kurushwa n'ibindi tunarebye n'iby'ibitego ngerekana ngira gushambura muri iki gihe nko mu Arsenal yinjije ariko match 3-0 kwa Man City yatsinze ibitego byinshi yaratsinze ibitego 9 igitego kandi kina n'aya equipe manini uri gukina na Liverpool yabasara n'abakodiga kuko n'abandi ari gukina na Chelsea abajeho Pedro n'abandi ntiyigeze yinjizwa igitego 70% kiri kwa Pep no tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu aba bookmakers bavuga ko Arsenal ifite amahirwe ya 91 tugeze City ifite 9%. Tugeze kuri tariki 19 z'ukwezi kwa kane nyuma y'ukwezi kumwe ubu City bari kuya amahirwe ya 91 Arsenal isigaranye 9 ndeka nongera kandi ibindi REGANI yajya bisobanura nta nubwo tujya ngo technically ngo Arteta atekereje iki Arteta mbere y'iyi match ari statistique twagarutseho y'uruhande rwa Man City ngo rugowe cyane no gukina imipira yo mu kirere uruhande rwa Kusanovu ubehengamiye iburyo yegeranye na Mateus Nunez buriya Kusanovu we muri match 17 akinnye za Premier League abanjemo 11 izo yari yarabashije kuganya duel 6 zonyene zo mu kirere ku kigero cya 33% urumva ntabwo ari mwiza mu kirere muribuka Arteta amagara witwa Magaresha akajya kubwira muzamu David Raya uburyo ngo agomba no gutangira kudegaje nyuma y'ikosa bari bakoze rijya gusa niryo Donnarumma yakoze rikavamo igitego cya Arsenal buri imipira yose baransaga bagerageza kwishyira ku ruhande rw'iburyo rwa Man City
ariko yibeshya ko nubwo ngo Kaya ari umukinnyi mwiza mu kirere ariko burya Kaya aba mwiza muri cya gihe akina imipira ya kabiri ari nayo mpamvu igitekerezo cyo kumukinisha Force 9 cyari gihari ariko ntabwo ari mwiza ngo agiye kujya mu madueli turamuzi ntabwo ajya muri ibi bintu by'amakomba physique n'aba defenseur abanyuzamo inkokora n'iki byarangiye n'uri ntacyo bifashije Arsenal hari ikintu kimwe ngenge kurangirizaho cyangwa se nsa nkaho nkubira mu ijambo rimwe exploit individuel Arteta yanze gutekereza ku kintu cy'umuntu witwa talisman wa muntu wafashe equipe guhindura gukora ibyananiye bagenzi be kuba yagena uko umukino ugenda kudebloka situation zimwe na zimwe witwa Bukayo niyo twakunze kuvuga iki kintu kuri Arsenal ariko ibitego by'ugasanga si byinshi n'amasist wenda si menshi ariko akaba ari match ziri bunanirane nk'iya Liverpool yananiranye yafata umwanzuro akerimina umukinnyi umwe babiri batatu agatsinda igitego ariko zaho Pep Guardiola bena mubi kuva kera abo ba De Bruyne babaga bahara afite Gundogan afite Foden mwiza afite Haaland afite defense nziza afite Rodri muri match yagiraga abatalisman barenze umwe babiri batatu vuga ngo urutirigongorwe n'abakinnyi bakora ikinyuranye reka duhere kuri iyi match umuzamu Donnarumma ntari save yajya akora nubwo yakoze kosa zaruko ikipe ya Man City jya muri defense aravuga ati mfite umudefenseri nimero ya mbere w'abongereza witwa Mage uyu munsi Sari bashobora kubura desha gapiringa Upamecano ndetse na Konate bagate uyu munsi Brazil akubwira ngo Marquinhos ashaka gukina na Bremer cyangwa se na Eder Militao jya hagati mu kibuga Zubimendi avuye mari wamenye ko yavuyemo bro mbere yuko Rodri avamo nk'igice cya mbere na Samir twarimo dukorana match Rodri yabashije kuganya duel zo mu kirere zigera muri 3 aganya duel zo ku butaka enye kuri enye n'imipira yose ya equipe byakunze niyo yatanze yavuyemo umusaruro yageraga ku bakinnyi uwitwa Rodri bikwereka iki ni umukinnyi wakora ikinyuranyo au contraire Zubimendi wawe arakishakisha byananiranye uwitwa Erling Brot Haaland yaramaze ijya adatsinda ariko aravuga ati iyi match nzikivuze ndagusoza Bernardo Silva wabonye uburyo abakinnyi bishimiye Bernardo Silva match yateye hari ikintu yagarutseho witwa Reagan Silva interception yakoraga urakoze cyane ari ikintu Reagan yakomoje kiganisha kukuvuga ngo Pep Guardiola we ntari buhindura ibye wowe uraza kujarajara muri system zitandukanye Pep yakinnye match ya Real Madrid na Man City azani Swadi usino yakuyemo isomo icyo gihe kubera ko yari yagize igitekerezo cyo kwataka Real yari maze iminsi itari mu bihe byiza ahura na physicality y'abacwameni na Valverde bari muri mediane bisa nkaho bimugoye na Rodri kubasha kunesha urugamba rwo muri mediane wenyine biramunanira icyo yakosoye yicaje Bernardo Silva amwibutsa ko ari umukinnyi ushobora byose ya defanda neza mu gihe akeneye kudefanda yanakwataka mu gihe bibaye ngombwa Bernardo ntiyigeze ava iruhande rw'itwa Rodri uziko contraire Rodri ari gisohoka umupira ukabona Bernardo isaza kumukuvura kuri nimero 6 mentality umukinnyi ku mukinnyi Man City hari ikirusha kinini cyane ikipe ya Arsenal ari n'abantu bakomatanyirije iryo jambo rivuga ngo exploit individuel na Pep Guardiola abakinnyi be bashobora kuba bagutsinda hari akantu kamwe nabwiye umutaramu ndamubwira ni urabona nko Arsenal yamutsinzanye witwa Haruizen muri bukumwe yakoresheje mu ikipe ya Paris twarabonaga ngo nyamara ngo ari ibice byo gukosora ngo barahari aba ba Martinelli na Batrossard twabivuze kera tuvuga ngo uruhande rwa Arsenal rw'iburyo ntabwo rufite rw'ibumoso ntabwo rufite abakinnyi bari kuri karibe gukinira Arsenal ni nayo mpamvu atekereza kweze yajya kuhakina akakora role ya playmaker akafitemo na Martin Ode usirikiriza umupira akagira abakinnyi benshi cyane bamufasha ariko reka nsoreze kandi kandi turabizi kugiza abakinnyi benshi bashaka gutanga imipira ufite Eze ufite Kai ufite nabo bakinnyi bari kuzamo urirengagiza yuko ufite Joker Einari Joklesi wagufasha muri ya minota byibuze 30 ya nyuma urageza ku minota 75 ugikinisha Kai nka Force 9 nyamara aba defenseur ba City barakwereka ko barasohora umupira uko bashaka byagezeho Magehi asohoka umupira akajya urenza umurongo mu kibuga mu kabiri we nabitwa bakusano uzicyo bivuga Kai yabari beye ntago bari kuri pressure nta muntu uri kubageramo ngo abumvishe Joklesi yicaye kuri bench wamuzanye ari nka option ya nyuma bigaragara cya kintu cyitwa predictability tubona kuwitwa Arteta nsoreze kuri akantu Rugaju umunota umwe gusa Arteta aramutse atatwaye iki gikombe cya champion ntiyagakwiriye gusezererwa yego ntacyo kubaza wani ko emeze reka abakinnyi bazabasa n'abagambaniwe ariko bakabaye bamureka Berta barabigambe kwizigera reka ngo akantu kamwe kuri iki kintu twavugaga ko tuvuga ngo Pep nicyo yaya turavugaga ngo Pep Guardiola yadutoje turamuzi iyo tugeze muri ibi bihe yibutsa umukinnyi wese itashoboye nta kindi kintu nagakubwira ngo ndagushaka nguze kuba elimina gutya oya Dani Sheriki gucenga defense yose yararitse nibyo Pep yamwigishije ku kibaho Dani Sheriki kira gitego atsinze kara kazi se kaba kuyu niko Reiri wacengaga aba defense nk'ari umwataka n'abataka icyari imwe Doku wari mazengereza baraba wabonye Doku kuri ura mupira atanze kuri niko Reiri birase Pep arabyigisha mental abakinnyi ba Man City hari Pep bari kurwana urugamba mu buryo bwose urakoze cyane reka dutumike tuze twerekeze i Rubavu reka tujye twerekeze